Okay, today we not on science 2 consider dona science 2 chapter masaber periodic classification of elements chemistry mi consider dona ni eng vange classify kan ngai elements te kha kan lo timit here chu ma do elements ke share to chu element hi na jale som pariat vel oma ngai ni tu na here achang chun le ka boshen khara chon jale som panga te mo jale som pali ti te oma san chu element thren khat pali panga vel hi pathum pali vel hi research undergoing research an nia la chiang kuang thin lo amar chu wikipedia ka ne ro chuan jale som pare che chiang hin jia ka ni heta I share tur chu heng ho eng wanga rem khom ngin ngai ti kha zona ron khal thei ta so hin ngai ko de ang dori lo siam ta en tinan hardware store lo siam ta ni I bung ro de kha I rem khom ngai ni classify ngai I rem khom lo wa I da dar noi chuanin I buai ang en tinan perek da na zinga khan balu de lo omta se balu ne de lo chopo ta nuela I buai don ni perek bi ro po kha soile te perek bi ro po ka inchi khatte inchi ni te ji le chan ve te ji thum te khan om sang le ta khang po kha I thliar khan le zel la ngai ni inchi khat theu mun khata inchi ni mun khata khan le chan le mun khata khate rem khom loi da dar nu ai chon nakina do kha ador tu che lo kalanga I ke ji khat inchi khat kha ke ji khamin peror de se ilo da dar ilo classify lo chopol nuai nen chu di buai don ni khatiang deu khan ye element te po hi rem khom mumal ta ka classify hi an nga ya chan chu properties in ang lo tak an nia chu bang chuan in ang lo tak kha kan chopol nuai chu ni hriat mei kha har thina chu bang chuan ni chin kan soi dong khan pere kan classify dan chun te kan ni chuan a inches a seizong in ang kha kan rem khom thini in chika ka mun khata kan da in chika le chan ka mun khata kan da le khatian deu khan engem properties in ang kan chuan an seizong properties a kha it ang ani an length kha khata kha basis a mangin kan lo classify ta ni tuna kan classify da tur element te po hi element za som pare te zinga hian in ang chia chun omlo me thea an omlova amaro chu in similar mo in ang de ang chi kha an lo om thin ta ni properties khang ho kan rem khom khan pakhat properties kan thre to adam properties kan lo thre thei da ni engemo chen kha chu wang chuan zir le kha ul sam ta enge he element hi tin ye om don enge rizo amas niang enge density niang khang jong kha ul sam te kan lo thre thei na kha kan lo classify thin ta ni le man la ya kan zir lai bu hian chi thum chi li ron mention a man line classify da chi thum le tuna kan rin ta ber ama saber answer thin hi Dobereiner Triad santia heminarem khom nan chwe ti heminarem khom ani element hi chi thum rem the hin oma increasing order of atomic mass atomic mass hi apung zong increase zong he ti zong hen increase thata increase zong tian rem thataila achung berle atlem berle tamber min khalela alai mi che chok ti ni tawen sin lithium sodium ne potassium hi lithium sodium and potassium kha an mass khala taila lithium is 6.9 potassium is 39 sodium kha 23 heta dai chut chok atumang so mean is sabat ro ka dekha kan zero zo chia 6.9 plus 39 patninya divided by 2 so much I get 45.9 by 2 okay let's approximately 46 by 2 that is 23 lo chok ta ni hey eta ro sei sa 23 ne khan ain ang thuak ta ni chuan a sei zel la chon hey lithium sodium and potassium and properties po inang an nei ati ta an va hian lithium sodium and potassium outermost shell electron pakhat threon nei a water ne nine react dan oxygen ne nine react dan zong khan similar properties kan lo nei ta ni he lithium sodium ne potassium yan
so tia bo he ta hen en le te la calcium strontium le barium a hian khalo khala rin tlang zelem calcium strontium barium. Calcium is 40.1 more, barium is 137.3. A very slightly la 40.1 plus 137.3 by 2 nile mea. That is 177.4 by 2 is 2 is a 16. 2 is a 16.2. Sorry, 0.7 jog mo. 0.7. 88.7 choka tayo na nga. 87.6. Ay za chia lo na ma se ay na man he velo hi. Khati ang khan he the German chemist ni Dobereiner hi. He pa ina at lo sia mi eta hen he chlorine bromide I didn't point la declare thoni sulfur selenium. This spelling is wrong. Selenium or this selenium tito. Kha at triad che bathum khana ron rem khoma he tiang hani chol properties kaloi nang je at soyang che hen calcium strontium le barium properties in anga tiamon chlorine bromine le iodine point properties loi nang le ni tiabo in sulfur selenium le tellurium poi am properties ka aloi nang le ta ni amaro chu he lo hi thatmel view ma se he an endla al elements rem khoma hi awa hian som pani chau tro som pani chau kha arem khom the ni apa ga kha chon man na kha om to chung lo element dang iron te sulfur iron te gold te kha te kharon lang ta se chon noble gas helium ni ona gon gan ti hote ka te kharon lang ta se he alo hi aman tlak ta lo ni kha wa khan hello hi discard le kha le ta amaro chu ro pui ve na rim chu ahma saber classify ma sa tu ber ani wa khan he pa hi kanjir te lo thelo ta ni le adod lia scientist jangan ron chuak lia this scientist is John Newland. The name is John Newland. Okay, he here in law of octaves ron ti ve thung ta ni tian element ron rem khom ve ta Newland law of octaves ron ta ani na aloi na sei chu element te hi musical note ne hi an nan ne ati pasarin rem khom taila aparian na hi apakhat na ne properties in angai ta le just like musical note a note rian na kha note khala ne tlok chen and note khan na hi mizo chuan do re mi gan ti thina do re mi fa do re mi fa sol la ti cho la do aron le che ta ai hi mizo le ma sa ba pon de tho ta ma se tun lai cho din hi music zo gan soi de nga he te ki relative scale an ti mo eng lo e ro chuan tu na zo standard scale an mang to sa po cho mizo he kan la thiam to lo ta chuan C gan di thung ne C D E F G A B ne tan C a bo in translate D E F G A B hey do kha do re mi fa sol la ti do kha do kha aparian na chi aron lang non leng khan element ya kan rem khomen hydrogen lithium beryllium boron carbon nitrogen oxygen eta fluorine ron chole ta he hydrogen le fluorine hin properties hin angati ni he anota musical nota wa do ve ven yang hian so ya bo ta hen re ve ven lo ni lithium le sodium properties hin ang le ti he lai hian aparian na zel khan ain ang le ron ta ni he ti yang hi periodicity and tia periodicity di chu occurring at regular intervals inani. Okay, occurring at regular intervals. Ein term akar khain zat ein regular ta akar chu kar rian na zel aparian na zel thil dang swing de te la he
calendar hian voin hi Monday nia tuna tanga ni sare chon Monday bok ni le don oh apa sare na chia khan a day kharoin ang le zel ta kha tiang deuh khan musical note kha parian na zel khan a note kharoin ang le zel ta ni chu tiang che chon element hi choin ang che to lo hydrogen le edinan hydrogen le fluorine hin ang to re lo ni amar chu an properties hin ang thung ni electron exani outermost shell an ne ti te water in react se mo chemical reactivity the hydrogen water in react se oxygen in react se acid in react se kha tiang zong zong ha properties kha lo similar train hi ho ge an mani ta khijin ang to re lo hey musical note point ang big lo ni do le do ka tin ga ziak ta a symbol dik ta chon hedan si den ten das da lo to ni acha chu octave kha den sang to a oh octaves love octaves ati like octaves ati hi musical drums na den ya hemi scale khathi octave phar ga di si ta do tanga he lai do le inkar do he sol fathia mo chon do an tia he lai do sang an to he do lai tia do sang an to thin ni khamin kar kha octave khat kan di chu ni ta ni kha tiang che khan he tiang a po hian element a po hian aparian na khan in properties ka ron occur le thin aron lang le thin ni properties in a kha thila kha ni Newland Octaves in aron sei chu ti chuan he ho hi chi khan boron le aluminium loin anga carbon le silicon nitrogen le phosphorus oxygen le sulfur he tian lai chu pathum lai hydrogen fluorine chlorine lithium sodium potassium beryllium magnesium calcium he hi loves octaves in a soi chu ni ta ni helai element arrange dan hi kan la soi mai pakhat rm khom dan hi adu du kha al rm khom top lowa atomic mass increasing order of atomic mass in a remani hydrogen atomic mass itlem bera lithium beryllium boron carbon nitrogen oxygen dikhan atomic mass ka increase chozel ani amaro chu hello poi that mel fiu in lang ma se tlak na lo nei le ta chu tlak an discard le na chu atomic calcium pela hian mo when atomic mass is above 40 the properties does not occur at the 8th element aparian na zelen angati kha atomic calcium pela hian ahman tlak le talawa chuwangin hello po hi discard le ta ni so khamin nu han scientist jang ron chok le ya then we have a new law from another scientist which is called as the Mendeleev's periodic law. Mendeleev saron chua ve ta here the element carrot arrange ve thung ta ni is the image is too big, right? Let me make it smaller. Enge ma mi ai khan he pa hi that bi na kan endor ni adang lam big na hello hi tuna chu kan mang to chong lo hello po hi amar chu enge mo sa le chu lo hi man kan la nei thunga a vai vai chon ring to lo mai la hello chu om zero nei ta khop mai na chu mi I mi a table hi kan soi fi ma in let's just take the rules, okay? What is the rule, the law behind this table? A table siam dan a Mendeleev's periodic law hi kan type lo nga you then memorize it. The properties Mendeleev's periodic law in ASO the properties of an element is a periodic function of its atomic mass. You copy that, alright, and memorize it. Here copy at here halbok to run it.
Mendeleev support hian a element table hi siam dani atomic mass tho kha properties basic properties a mangta o tri main thil pakal soi le lo he mathematics zir le lo ngai tlai function ti hi soi fe lo ngai ni table gan lu chua main function ti hi English word pa ngai function kha ni lo na tho dan ana tho ti ne kha kan zir thina ma se lai mathematics drama ni mathematics strong kam de nia function hi tiang hin entenan y is equal to 2x squared in ta se I can write like this hi y is a function of x kan lo de thin ta ni y equal to sin x tin ta se y equal to log x or log ka kan la 0 mo ko plus 19 a chon y equal to x plus 5 tin ta se he tiang zong soi nan hian y is a function of x continue a general la soi don chon he rang chumi omje chu x value adang lamang zel hian y value hi adang lam ve don a chan so la pun chon he pung venga y x a pun chon y kha pung venga x tlem chuan y kha tlem venga so chu me pon ni lovin mathematically in a pun na za tur mo a kiam na za tu kha lo chu chua the ani khatiang khan function di tong kam gan mang thren he ta hen la x1 e chuan y2 class 9 la te kan zer do x1 e chuan y2 2 into 1 square ania true mo x kha 2 ni chuan y2 2 into 2 square ania nga that is 4 to 8 khatiam dro x value dang lamang zel khan y value kha lo dang lam ve zel ta alo chu chua zel the bu khatiang chi kha function ti tong kam lo chula chu de helaya properties of an element is a periodic function of its atomic mass de chu atomic mass adang lamang zel khan a properties kha lo dang lam ve do na chuwa chu me pon lo ve heta kan lo predict theyang che khan atomic mass a zir khan element properties ka lo predict alo soilok thei ti kha Mendeleev's periodic table Mendeleev's periodic table base Mendeleev's periodic law na asoi chu ni le chuan he table hi siam ta ni hey and la ta increasing order of atomic mass in the data hydrogen to 1.01 lithium 6.94 beryllium 9.01 hian and zel ta la chuan periodic atomic mass ka da poi mo ber chu ti rual chuan ama kha boina kha lom thin ni chang chuan Mendeleev sa thil siama hian a table siama hian kan rem khom hian hian soi chun zom ta ni kan ngai poi mo ber tur chuan properties ka ngai poi mo tur ani a chang chuan in increasing order of atomic mass a om lo ni point a properties in kha da tlan ram tur ti khan a soi ta ni chumi chu ta her ga lo mu ta ni ta her lo en te la cobalt and nickel hi en tiang cobalt and nickel hi kan en chuan CO le Ni hi lo en ta la he mi te pan hi hian buai kha ron om ta ni cobalt ka 58.9 nia nickel ka 58.7 allo kha akal tatlat me ni increasing order ni mi la 58.9 kha heta om zo tur ni nickel om 9 he 58.7 he tem zo ka om ma sa tur nga ngai ni ma se om tat lo engat ti ni chot ama ve kha soi fia a properties kha da poi mo zo ka ti to kha ti ya headline mi ho hi am properties nang ta ni okay wait thil pa soi pai kan nei ti a row sa om ho hi mo rows ti a pay horizontal rows ho hi rows are called groups antini sorry rows are called can say short rows are called periods atia chuan ti zonga chu kho hi groups ati thung ta ni so group khat ni thum linga create ko so group so mania period ka 1 2 3 4 5 6 7 8 9 or 10 ang ne chu period ka som vel tho kha nei bok ta ni chuan heta a da na he kan soi dong khan
lo hi ngai poi mo ma am properties kha chuan ama dan siam ve po kha za kha azom len no ni a properties in ang kha da poi mo he thai en liang tellurium le iodine poi en le ta la 128 127 he tama om jok tur 128 he lam om jok tur ni maro chu properties physical chemical and physical properties kha da poi mo wangin ti hian rem ta thlat me ni oxygen sulfur chromium selenium heng hoin properties en ang thupa heng hoin properties en ang le thap ani chu wang chuan properties in ang ho kha group khata khala da tlang zel kathiam tero hydrogen te lithium te sodium te potassium copper rubidium tiang ho kan properties en an wangin hun khata khala da tlanga ti hian he hin ang thap he hin ang le thap ti khala da ni chuan helai gap si om ta ni mun all tiang hi takhin Mendeleev sana he periodic table asiam la ya thil mu chua ro pui tak chu athil mu chua te mela he table ro pui na rizok te ti hian a soi fi ata hemi hi a chan chu helai element hi kan la mu chuak lo ni ala om lui tu na oma om chuma sa kan la mu chuak lo ni te a soi ang tak takin helai mi eka aluminium an ti ni aluminium do che mo he sanskrit ronga one ti na ni eka ti kha eka aluminium ti phuata chuan a properties tur kha lo soilo ka ni atomic mass ti atomic a properties dang kha chutiang chu ni don na kin an la mu chuang ti a soyang tak takan a thi hnu de ya element khan mu chuak ka ni chuan alo ma lo soilo ang tak takan ya properties te po kha an ron mu chuak chhoni chutiang je lai mi te poi kha tak kha Mendeleev sana athil mu chuak poi mo na chu ni he dinan ta he calcium da hian titanium hitan da hal top ta se adik lo ti tlat ni a properties khain ang tlat silo helai mi ne ga chu wang don helai hena ba da jok ta tlaya da ha jo heng hon de kan properties se nga helai gap kha ama soi zel da chon am properties kha ni al he level mu chu ala ni no ti khan a soi fi azui nga ta ni kha Mendeleev sa achievement ro pui tak tak chu te an ni